tum na tum bergazi ambor nyim to heaven. Kaman how? Wula kenya vinya adanka ye tum la 247. Kaman how? Ye to I man pil shambo analyze la de za non la analysis of audio ma de pil men be share un video ma car pa gidabel ma which car nyamane ka bo wo ko ban pour kambe poinzo ka wumde ni non video audio shaloma ay wumle dim soro sheyimle mborama le chante pinzo ma uzone u tiavin yala da yiho ni ka cha fanma so ka wo ko ban ma ni ma ni ne analyze le nyin wone so I check I la check kan ban anye so and maybe deeper nyene I mal so ya aban nyin won dagban maybe anto woma abai dir la yani o dira karga aban so dir dial be sabel go be tolan de sa ai woma banin yeso to sa anye so na yale to ai woma tinye chante gba to ashe ya o ya ne mbane de on acte hale antezwan amboile sham tinye ni taranse boka actors non to which can be bang amboire wan sha to amane abanyela ni abba Paul abba de yulma flan no ko acte film dada dan tele ni tarmjiyama boka actors non to yelma act yimnat yelta actors non ban sha to kay yelma abba no pil act dada dama boko ni act puna yimnat yelte jala fanam to kay yella achievement am borna za bi hagu changsha abanyela ni tarmjiyam borna nirbu zu nan bo be kala an yel namba mi wan sha to ama denan balama aban sha yeto ale yelte de yarma ter ngon gbara so ti nan films ti yarma kanin de films ma ter ba mal hankale ban zo pour tunda karpashin kafan mor ka ba gbara be ka jargo be kama ngon zo pour ba tunda kama nyine ayen na yar yeto ashabo aban zom ha te jiama bo aban to ma it's not part of like la yeto ama la accident ma pahla na won to mane en antel ka te pe gbalane an zang le ben sha yarma ora ku malanina ka kurbu ka ta duniya yele ngara kana on te dahmola ma tizani te ben yede to apan analyzer ka ana be duniya o ana be ana ma na ben na akuto ban to te chama bu amba achieve in acting ma ha ne zo to en wahalo achieve in sha kama di pa sha reply ma da biam reply ya am yeron your voice di nye video bo ma yon ne nkura mbe turaba o bi onya vene nyin cham to bo radio ne bramin nang batoro ya ne bi yimna chang to kuso be yimna chang te da sha wona bra yarma ya ndur musulen sen ndur dagban nere nerban ne eradication kan yara ka zang lele kama eradication ntura ne ku duarte den da be te dagban which karnye di hari to kama nyer fu is ne balbo ma on pile like achievement kan yara kana on nang ben sha ta tangbane di pa sha ta la ben ya ben sha achievement yara on mai wan sire kan mai wan sire ni achievement wan sire ma kare impact ni bo bi hago fune di pa sha mai wan sire a full ko karasu bayan yara ben sha karasu da ma lives be zang la true media on zang la nang ben sha ya true media ma ko kana ya ante zang le flema ko zang le tramal audio share trama video share kar woro musulense ayen nan haji sham ayen pa jangle kwam sham ayen pu jangle sham yelman wo ma ka musulense be onda zon o bansam en liabre dagban lema de ka musulense ne teacher ya chamanten research dagban film ne pil halen te jiango ayen voir film share kar title kar bonda musulense film ma title ba musulense de kashe polo pahla ya man ngunze ngonan ba tanan nang la film kar wura musulmi ayen be sham musulmi ayen pa jang ko sham musulmi ayen po jang sham musulmi ayen lonwal sham nan wada research di pa she data kana ka social media phone ka ba mina tan be social media nto lara fanama ngunda nan le musulense ka film ma wura jang po ayen be sham as musulmi bwale nan de research ana men wum da gban le film kar wil bo na musulense to te sham ni mane mbom na njeti impact musulense ne ayele namba o lela ni taransela o zoma ka jidu nchuam ka bwar nirba na mbwa mpon na won so ngon nama da gbang za
mbanyela one of ni sa sheba na on dam ne nin taranse ko mal use ngara ababatu matale shel di pa shel bien ne tezanta banam compare di pa shel ko mal impact society ngara ba abang ne sa zanga hanka ko mal impact society ne ngara ba obani de so favor mbanye ne vo so ya onye accident ma ko pa 1 year ka lab classroom tinyala bihi ndam bihi 12 to bihi 12 ma puni ya en yala me te bihi 4 konko astafra te bihi 3 konko ko radu akanye accident ma bandwe nyang ma za mban yulete ka yulete manama anyar hankama man bi tahara mi bi yar jar yam bom ne te ayeto amaka analyzer ma o dihlala adam o family halin zo an yare to ashiyale kama aku yule in nan shamki industry ma zo ka yule abba songon yen tarma chama yen la yeto ale ente adal fa anin ne toso wonche ka bang ne na won ka tyanin ma na ma bana denen ye turma ente abba songon yen tarma so ayena nya musin that means la part ma ana ba sati na won zalgo ma you don't believe the mala kama chwansi shelen yele anya yen ba chwan yama like on yen tarasma o chwamuma won nin tasma won yele ka zang nan impact shele den nam kan da ni yara to ashe waza obin nan le before kana ni accident ma next year to ashe ran yele ma kan tura fanan ma ku zo ngal duniya za buar me ai be yina ti yele man to kuma short ye to ashe kan wo duniya za kan mina deliberate on it kan to bo le ture de tuna yina to wo ma no tuwa fanan ma ni ye to ashe ni yembe nan la za wa le ki post la am ya pile sham. Yes, ajarta wanda mi yala. So I am number with evidence. Haven't you been to ama full? I am ran ye to ama full. I am yelling as amune kay yell to an atam yanya I to an anto tam des the question sargar malura. Because I am yell to a shell ma full. Aku to ye shell. Shanye jira kama infung marger para financial. Ma short one. Kaman mango less than 20 seconds 30 seconds kayel up to 7 minutes but about woman to show with evidence abana jama arbo am nen yel in favor of you the favor wo on ka nen tula so mama to so am bo nen wel shama abde basi ko chire aba flana ma wo ma afa so wel won den yina den ne an wo malama ne to so abe mbola man tan mara kayel ne na won yi dahanira apor pam amina dan za kature amina dan za bi zang mbajele aku to tuwo ni taransila because na wonnin to ni taransi be zo nta ko tumtun shele nta bi zang la bi ku yona kai na ku single out idan nen yo te na be nya la mana to wa onye accident na ka zang le tumtun shele onye accident na ka no stronger than young man in biha yoma obenon weak he is never weak amin yoko marbara amin ko wom ba flane chang ta pa MP dundwale no to ko ji tribe zo na te bon te MP no ya ka haruna yin chang ta pie line yele matemia you were there ya kam ayin akati nura ayin chang alo haruna yan tinuti to ba mo dihra to whole family ma with on interest ma ala kan ye tan actor ma ne nyam zo lana amin nyama dan kan kwahar mana kawu maka bayanan bi shi korfis yaw nyanwa in jarga shambala bin yana achievement in ta lan me mansion ya achievement kan me mansion ndor CRV na on yan largo so ka bi ane ka pa amina be chang to so ka ba mina ma ban nan bu aban jirgo zo kan ye do she ka to me yil ka bana ma don be yen na dunya yel ben shaka dibi sani ya right to ashal man acting tuma multimedia tuma man karzal ayyana de jihar shene to orba kan kana social media na to yi share nin kurgo just because baba yel favor halka ka evidence nya yala pam den ami bora nin de yema woman ye ben sha acting ne kabon kwa wanya makayen ma like we don't post awa na biane kan diva like maybe kan van camera na van lo na yima film ka de la arkan kan ina tia okay apparemment you 20 million ibu you 100 million akka so lembe account ta ami nyama kan suhra moto korle na yi larga pa to ka moto kan zan tuwa na yi larga pa calculate ma ambe shama ne yuna a hankali yen man a voice na hankali yen mana yuma de tuna mal pa kama maybe 5 years 10 years back
apa ma pa kuran yo tun bar moto shakar ne moto kwa dan shek pam ni yelam nan bala en kam moto nan tabin yete takai we know what we are doing to my family kam mi now ne zai she to my family to feed to we nan to my da moto ma din ya moto kurma amin yete ka ta baraka belenda abin yar kun bon da lore karazan da be ta ka kuna abin ya ka ta belendele da kun ya moto kurma kazang ma chang ne boashe kazang batta hon boashe kazang bi chang shikoro zo tintale nye na zang wole ye to ale na yelso an boashe pe bi an yele to ashe tuma wan fi le pa en che jaram ka yulan ba mbanya la asden 2001 kan banya asden ka love school 2002 ne so ole ba tam shele en yang da shilviere ko ana jin kunye ko yina ta mana barama bi ana jin kunye ko yina o chang jing shele kama yin be jang ka so ka ti zalan bor son sama do wo ma no yela ba nyon mba yulba ba nyanga kan nye wumsebo di pa shali shabba no yulba ne nyanga ya be ki wumsab nyanga astaghfirullah ababa tuma tale ka ba wumsa ka ba di wahlan wumsa ka zasna ku gbae kala ni ranya tana man je musulen sima terpun jale to tuhra lama ta actira film for 30 years bo atenya ado tuna duhur CRV aban sha yin mirlo ya haruna na ka duhur benzin ma niki chanta nur ti ala ka madan 30 years wata mala iyon nam yati ya ta ka ta biara be iyon nam tarta la'ajra for 30 years ma dan ko zihar ta ka ta biana karatam an yal na tamba be nan da tan shahai ka ba so ta ma compare ma min banga za be tan shahai be en chele compare ma agbaza an yunde tur shaba na be shabba ban be ka tan se maybe dinye sozo ka yartra kama yar shamo to agbazan mufti mek ni Dr. Zakir Naik on compare an yar soma an yen na on tleso kam class ka shele wilmi yongdu ma ab nyon swa ayina yel baalanga bibil ma ab nyon chanto na ka be nyanga ka na on jam ye ma la short ma ka ne on zwar ma ka ne reply kan zwar man na jin zwar so reply man da fa ye jarta ba I afabe anya ni usisa afabe ibi claim na afabe nya afabe danurba tangmarba kan lawri yar bambe social media kama ayina ma deso ya pam ka ya flanam nya ta yose deso ya pam like asaka ya be ka ya kumbung ngubra lwana ka turen yele ntesoka because kumbung so ngubra lwan flanam so zorma bakarma kamera bansam ka tafsir ka fanin kan yina ta yo ayama ba kyang ka jingle be karam ka fa karam alquran kan yina ta yo karma ma ba kyang be yalla ya to ashe ta te biya gona ta banin to nan ban sha'o kamatan nan da movie kima kar ku to juba be kan ka ta ce ta movie kan nan ka ba bang da zo na ma tire yar mi ya ta banin mal hankal ma ya fanin ce ta jir ka yar ya to ashe ka ta bang da zo na because ka qur'an ka ba karan da worate ka hadisi nan ka ba karan da worate the same thing bala film tuma ne bian sham la ka wazu tuma bian ka ta my problem that is the fact ben nan dalin ka anyel social media abara yin be ka wula dagbamba yete zabra bien zang la bang chang yi dagbamba nen chang so san no to wal go bi o to malba lala nyele ka like ka so dunia za kuto ya na afana mi zabra ka pa afa akayi ko na yele to akala yi ko na yele to ashedin consider kama ya Qur'ani yetu akaba yara hadisi yetu akaba yara nyong mbo karam akarane bebi chele ka tu atamni sesene ka fa tu soba ka fa tu sobia ka fa tu odal fa ke ngore nirba den yipa ai ha bibil kamundo o min violence mbala kanko kara yongo zanyela yin yahe yongo zalela yin yahe because yongo te namba gara fanama yongo zanyela yin yahe ka ban sha'aran nan da ma ka wa ban yara so pan solo de chante noa da biare kamani yele shanka I da biare ni gapte en there me abnya nyam photo poster to denenye kama denenye su dar kan da biam kan ma a next video ka audio ka ta buarle aku zang la awula afo na camera batunda zang ma camera nde yirame nkunga ga manga nyama tengmara o symptoms mbala o dala manan ba nyiri nyamuna afiki o dala manan bala because so chante nyi so muna afiki o jene o bang no bon ama mani yarma ammi mun duniya mai go zo be tamal be gana mai go zo kan yarma manan zai o as abdul basit ka fabla ran fabla tran yalla fanama yebi yelma ti yelmangle ka te duel ban satel biane maka zumo ni ran nyamba swala bin sab zabran yadi to dalla na bin zabran yadi to Tami yel man kubwa na wuma no tushe polo ande bo nan yeshan kam ya wuma ke ka tu afa e so mbo na love na pa ami yen love na zom na wune
zom na wona Isaiah na zama te yel mangle ka sen pin dwana agbalene a next video zom na wona de nang audio chat bang taba abana sa aku bang number swa chat bang taba mala pa ban dun dwana ka dirba as an kunya mashama ma na jin nyama kan nyama ti hai akunya maka so yen ya no 25 years via be going to 30 be 30 years vi nyama mbe chaba enta atin nyama kama karan la we shele mbe che ka video ma adan bon to pumpon den zalma tion ya ni yare to ashel ma za darbe nyama atabi yele imam abu hanifa yele bumbo haj jabar kin bezala yin yahma ifuni yino kan nan ye gwa ko pon ma kama so ko zan kwabre yo on ha obinye baba man ko mal gba ngun na yo video na en yar jarlan be ko yero to akar ngono gba na make sense o make sense ma nyame de zo ya pa ma itin ye kan yar ye to akar ye video de zo mo pam kan believe yer tabla ya ma den che ko so aro ma but from the lives of Jabar King and like Imam Abu Hanifa banum nye tang marba ma de che kan bon ba tang marba ma de che kar mo sa ka suon kunyo halo pa hunye dunia za afaka boalen wil ka suon la nyo panzo man ba boalo wil pa no do ama ban te nyin ne te zang la hay te boalen ba wil ma on ka ya loro batu ngba sula social media ngba ku sula social media kami tu zoble nyen wale aku yela yu ka chansha lakat ko en yarle di pa shema ne startere ye to ayi yu an ya nrete di tizanti mi taban to buma ka yelma aban ne sha mamia ya asafa mbe mia di pa cha nyen mima so nyen mima ma cheka mbanga be yi ayen yele ma cheka mbanga kati yarlo aban sha mina abora man to botan ka ba zai ka yel a wuma ne tuwa fa no shefulo so mo alan wala na de vialpa mbom ne nya kana tuwa bet turchen ko dan ta kar reflexion den ko ka shinkafa moran piem pala zo ne bi yel to a yin ban ka hankalin wa ki wumle mbwar sham ni zan to len yerba in your personal profile about him father personal profile kama short one ko yel ala o yeto onda melo da lafi ne na ona da mo ne intaranse wannan ban shan daga kwabga ne something mbela ya to dolmana ka ticham mbaso an yar mo yulum bonde Osman ko chire o yulum bala ne mpira shambala bodu ola sabon jira dagbang za karam maybe tem mi shede non popula dem be yir sheka ne paaba karam ajmaram yon o baranya la fa alaji ko chire introduction ma ina mbazang la o preach la peace before ko nye disability through radio en yar sudo yeto an yar muslim yeto an yar den son dagbang yeto di pa ja ayam no na mai ko nda melo ni nambara kanye teacher da sa en liar nerba bansam teacher nyela the athlete of afa to dwalmana kanya ka teacher mako na onzo karam sheda be sa wonja ka obon la afa za ko kar oranya la teacher English teacher na Arabic teacher go and do research before ko nya accident mbala dagbang movie shalan zan da turtma din yan pilin la musulin sene di pasha ya ne jahilin tirabirin ne jahilin si yan biyan chamtin meji 1989 dagbang la film pilla molidi ne benda yi nan da di pasha majority at that time agba maybe aye ne shabakira ni ka dan ko bam na understanding da ishe na bi nan da molidi ka intina ka actor ni ka actor pil ni kan banan baranya la fa la karmane ko substore ma ka banangle ka jibi siman so be ni mane film ne ko pir shamba ko to ba idea why not kire non de la tv zo non ko pir shamba onye accident na onye la accident ma ne zama shabu usala ka bangle ye shelen banan ya accident Usama na blast World Trade Center 9/11 o blast la 11th campaign accident ma 13th zo how many years mbala we have 22 years zankana zo oni tar simana kana nyanga on ya shifta na pana face wa doni imane yeto arabian pam wonyele kan bayya no du andal kana on sabe on yembe sham haitin na on tusi sheto mboma kayen yala mbanwe no min yala ninna wona midin che ko liabgo nin tan because obo mi on di mbal ni na ma to this era on wum da ben shanga ka bi pa ya na be ngmar ba zama bahar Facebook ka pa na pa ba chen la ba zam mon believe man na on double yo din che ka na on phone na no rin yela la ben yarama on wen yeto akan yarama amba yul pa ma inda yela yeto ashele mbadu atla bi hatta kala accident ma na ko na on yi tabashe pana o ba yuge
2001 ka o bu pa 1 year ka yele ngun asma o yaaya no na on dahmongo ko zanga chang te mal barabe ko le nim fo chwango ka lab classroom. He was one of the people first when you nin tarma ka zangle di pa na on tiso bangsam parga. He's one of the people ka na on dahmo ko zongo nin tarma bu pa 1 year ka zangle lab classroom. Unto woro musulem be karam markazia ko rabe English and Arabic on woro musulem be karam woro dagban be karam kanye nin tarma which di pashale ka mal anina kazea na ba yon ka kuto kula bukata to ka kuto kula bukata tabihago na yi ka ba golon wohola wahala on pasha mbanda yala ninna won fo alo nina ka to nina na on fo nina ma o tola nina which go bless or with bia ka bi ma to ona fon ko billa ka ben shaw o bi shiata nun to ti lapche mba sponsor onya ni tarma previous years ka sponsor afa Sheikh Muallima afa Isa ka sponsor o tafsir no lwar buyine with video free kana molanyo nie kana molanyo ma na wonin no labe o tuma garla kana mbo anermin yo o mi be chen suhra o bu bwar nirba nan bwa o bwara na won nan bwa ko konko na on som shehu afa aminu astafala mo bayambla la no nyele ka previous years ko lan sponsor bayambla gba tafsir no lorne for full no lorma with video kanye ambo social ma dan parata video sheda yina karawore haji chende on woro musulin so kwam paabo on woro jingle pubo musulin so tumanda nyele din yar selmin selma musulin banye dagbam de borno be did dan fana onin taran smana ko be ka lebgale dagbanle which ka maybe adangbe am mishaba be di pashele an zabra shabzo bambo wum de dagbanle gba to selmin selba ka be shabdire dan fana ka be zanni mane kakkana musulin so filin shayda bo bianka bo ne maka film with onin tarasmana ko be kalliya gele dagban lente musulma na badi de danfane kayini mana anab yusuf film bian ko kana talliya gele dagban lente musulma na badi de danfane kayini mana anab ibrahim movie biane in english ko zan onin tarasmana liya gele dagban le ente musulma na badi de danfane den yasara zane promise rame yeten jianwo zan chang na onin zan te shamnya via pano loane olen yihla qur'ane ay qur'ane karnyela ayin ye kama de muallim Quran ka ba karanda ka shanga bian ka ne tafsir ka ba de translation ma di pa shay na on yen zante shab nya vil pan loarne olen yihla la cassette full al Quran de dagbanle la no nyele onin tarsma ko lan zantun de la tuma ka ben zala ni mane there's this another Islamic movie ka bo bonde le Umar la nyele kan yara ya ye Umar ku be tion wono la nyele ko liab go dagbanle ne regba paga na with onin transma ka yara ya yet industry man piamante se ci musulense dagban film ne pil hayne zungo la film ma abwale mbama film yele den yaase den ne na wona damo pa shelma obi ye na wona zelo shelma o believe la na wona 2011 ko yisi no da cheno social kana won yele ona bo no na le de sahala onda anye accident mo Rachel University 2011 ko lan yisen lab uniba until lam no o degree with onin taranselma o mi rabe chang jingane o rabe peta me dan te mal bara ka ba yo school fees ko changle o surgane lore na on bless so shanko razan in changla shukurma zatina kan tera ya yo nda be shukurma o rabe chiwo man labe o rabe ya shukurma ya kanye jisung na ente dagbam behban be shukurmane ngonen da leader with onin taranselma ka dagbam behbeni ko zane nye jisung na taba abagba tirene kan yara ye onyi wuni ba na ka kuna lalan yare ko blan zane kalan lapti be classroom on wohra asa tenjian to mi editing about him na on to pin shele an yara ito ama kan ya jaran shama mutane na woni ce kala ban bi azone ka dir lafila kamna yimama fona kana bi an miso maybe astaghfirullah ku yara bayto qur'anin mu ne ko jirciyan ma da bielo zo ona an kun yo shama na o mi yara ni sai ya ne qur'ani biyo zo ona kana on gbargo be ko divi qur'anin mu ne biyo zo ona ma tiam ya ori be shi ayale musulen se bielo so ne o nyala jeng mun lema
mal pour jingle 24/7 year 2019 kana on no yiko ko kar yelegele ko mino dan ka chante bien o mi ba mal baramiele abaya di pasha de asa adan nu kai to amana to ti yerane ten lamati industry mane asa tenji anwa mbanye current chairman munyanin tarama munye current chairman of Dagbang actors zabe no da film actors elders council of elders munye be chairman onye be chairman ma ya ai bin ye share nyen yulen video dan share actors min piat to benera lam munun da leader ntin yo 4 billion an claimer na ben shanga maybe an yan zaf shav zo 4 billion mune no bazan tab muslimi o yenya abde jela chan facebook be social media an ye kara lo orma ya mbanda zan la chan ente terbe yang nama de waham na kan yan vo chwafun yo 4 billion with catenation wumle dagba ni insect be amin ban bala situation Ghana za amin ba ma situation ne kama ya tin yare to ashe ma la sex ngoma ya nin turun ngoma katina je ngomle za ala ya kaza min za ya kaza bo 1 billion na tab muslimi mpala ne ra yare to ashe ala den na ka ba sobe 4 billion lala nyare ka olanye vice chairman with on international ante ni session won bie dagban ka yaron waya dagban teachers association Ghana za an yun so ni international be na molana wonye nambo ni ma woni nyer vice chairman o profile kan yarama bon le ka yun ma don venture ndi ben yara chan mpam ben yara chan pam ne kala shan mama na wonche ka to dolo chan tone up to date kan yara yo pa nambo ni romi pa ni vo so ngon barka ka bor nambo zo da ma san pala na on san ko boro nambo zo do so en lamna ti yara kama ishaba tinna yara tin marsha mambala you just want to create a content inde be ngargala be dun kayan loro batule aya to ashema ashabin yama do me akuto buma ami ka evidence share against me lebo am na yale to ashema asha am bolam bayul ma nguna de dadam ka duniya za yan bolo yule ka yale yeto an yale ma base ari ay yale yeto amune ama ku bol mo yule kaman describe o shama ibe male yale yina ni cheka gba bang ni sheje nya nyewon yale ma di pa she den ka yempi a bolam bayule akwen bang ni sheje nya tengo ka yen zale an lamna ngba labrana ka shele tin malum yele man ko donte ka tin man Dagbang yem mame bo boy bana tin malba ma do maybe den ka dira den ka nyar followers den ka nyar attention afana man yem malma da biaram because be mal alan kai to ashena ya social media jump to go through a page ma full one ye to ashel kana fana na mal beef ka postera to ami bor so ya akai ko shebe zo Dagbang yem mame bianan samai dalam mahakat sabiran kan na wonen ya kiyam bwana always laban ma bian kimalen yar followers kama yara nan bakar mbin miya dine yeto jirkan marma jirkan ami mame nyemma ma pura jangle adine yeto amilen se biya ko kace mun karam alquran mbe yina tiya ya fanfu aya karba no me biya ya hadisi shelan ben no da daman yaba ka basargar biya ka tina tafable be ne tete ba al insan ay mi musulman sa ambang ni yama kan yarma na won to damma fa ko sarge o sarge ma ibangba bian ma iyelo lamno basiran kata ngoya nan bakar ma ku karam men ya yan karam ben non lawazu ama musulman ne tuno mi ben sha ay mile akaram ma ato nya ko marji she kama o ya ne tuflin sma ka zo nan naba dik pa she din ka zo nan naba maybe a hankalin ba bin bai tin yara ito a sha ko ti yar ma tar hankalin ma na bi kura so nya hankali ba bin ba film anya ka bin nya hankal shere ne tin ka fa mari ta'azu fure abin yitin buwar ban shama agbani ya shama to dinin ce ka abin yalla ma abin ye tin yar no zo tin talma ambala shab actor english na kwata banwa nyam zo cinglana english ma silma so balambala english ma silma so balambala katina ti yar ta balane to kwata mangte duniya ne ma tabu ve broken pot cham YouTube ti cheke la gypsy cham YouTube ti cheke dima o kayura
cham YouTube ti check. The chase cham YouTube ti check. The currency cham YouTube ti check. Ka rate the sa de nyala English movies kan ya tanam nangle kasel min sel ka en yali to ala karo ne sonya amnya ya dagban agba iro gum de sel min sel ma and boar na TikTok video ma am bang ne dagban le paben shaw doctor send across message ma why do you speak in dagban le bozo ka yar dagban agba re chairman reply ma kan nangle sel min sel de sa agba upgrade ma be akana te gaba man za azo tun in yar dagban le shel an yel ne tin yar shel ma Jesus be te kala de ko ma tan ka yar ma akwanda ma be mo halaka yar ma. You see, 10 years of Pinta Shema, the Bamban proud of onion voso. Bamban proud of onion voso. Atago Queen Elizabeth Gara young nama. Atago Gara Maduaro. Atago Charles Garaba, because Balinera, Abanam Mimam and Yara Dagban. Caraba Minam, Mabani Yardagbanama. Transignere. Then cut my dear Filama. Caso Yorum. 10 years and at a die, join near Sar, who nada. Can yara? Anya. Ngba san la te ka wona san la te ka wona aya to ashe ma ka certificate so mi ba haya dan ne ako decide ma kai yana te yarma ailan ka ban sha bansum agbanin di pier dan ne ai ka film bansum de che ka ban film ka hanka be de ka na film point ka akar bansum so agba kar bansum agba re nchan ya ntin nan dan yen nan sham agba sector ka agba me kun tenirba ka ba soa ka chan te di aya to ashe ma ya ala ka nyara na ala ka bayara so ayen man nyara ban sha'ir da because man page generator la argar so you are doing it for fun with your like just with your 4,000 followers you think you can make up fast with followers a year to ama and still 10 year to ashel man bala iji videos do it ibom the wona biakam da bangbe betora fa an chang to video shelma video ko lo ba kan chang to na te tabler ya that means ni wen yeleme de saad ni na zama ta tabler to ashel ma ya draven nan kaman yelle man da fun yella future ka yella chapter you video ma zam video share tabler chapter your date and the video share and do it ma go and read the caption. Den yamia caption ma yamia Davido mba video karmande musulense ansarse kafanan kan yinate tu kan yinate ngalen de Davido no mala karmande musulense ansarse ma kayya yeto ngozo okabo bwana te da fanan mai nan gban yin ma yan wo bani yin Ghana nan gban yin kan sma yan cham ko chan free nta fanan wil ne yina de ne shembe des o kan da ye playing fool ma kale yele ne ye shel don an ko zame de puna kale ye ne ya yele to ashel mo afa be shaban nur dam because bu pam to afa be shaba like de yulen ba ka ba yulen like ba yulen ko ba afa be kaza amma kan won sa ta ban ko be social media pa ma sha afa kan won sa afka o ka social media o afa be shaban be social media haja barking imam abuna hanifa ne nyene iban postman ne nyene like itab kama yarma ye kpang man ki post full video kayala ye anwum de ne yarmo ye to ama ba movera ati hazanyam ne ye na kai na reply shop which Caribbean mi car reply ma bukata halin ma video share ne ma show video share man da pun reply la imam Abu Hanifa na man da pun reply mo mi haja barking I reply them with ben shakam one thing like man garta ma ka da kayus batura din ma da tunin yale to asharan ta ba attention kan yarban yabon tura din shi so ngwa un kayan loro bature am bolen bayula zo kan ka ta bo nan ce ka ban ya man batura ba ben pon na won katin ya veni bena so no ababa garamba ben shakam ye to aka ya ma like mbatuo na on so garo ben shakam dagban fu ne impact mbagara abar musulin sino garo le ben shakam abi baraka agba yina achievement yelen to no mashata atine inde tam la video share inde tam la to share o achievement fu ma ya for since 2019 zan kana yon zon ever no loarne minam bama ngunye ni tarasa o producer 6 tafsir ma 1 hour ka be mele no loarna na hakatina o studio ma nang de production no loarna tafsir ma jinga de ba yobo katangmara ka be mer TV ne lajin shamatan marma ya danan ye zami o 1 ambariya 2 show bayan san 3 afa min sawa wa 4 show dalhu 5 anta pa ajmaram 6 la ni ba yob ngoma sa ta puna biyar musu sen zo ka ta sonde no lwana tan producer be tafsir ne ma ka men mer TV zo dan ka non son musu sen ka yarma ne zanpe in chafsia ai ba mima Abdul Basit kulchire in yarama Kaman how programs zo Yusuf Abu Turzon on est producer zante
program ma Siba Haji nye cameraman kar para na kan yara anya new to this channel temaka subscribe ka the bell anytime ka to drop awesome contents like this anya la ngyen yara peace out tum na tum bergazi ambor nyem to heaven. Come on how? Wula ke nyeve nya adanka ye tum la 247. Come on.